Ti Masakbayan. Ti napalabas, pimanaw ni Leia iti dagusdakan ni Amor. Kat impampun na ni Brent nga anak na, iti panaglabas ti panawan. Nagbaliw ti trato ni Amy kan ni Brent, ta ipagarup na, nga amangan kanunuputit ni Edgar ni Brent kan ni Leia. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ta alawas na napubuhan. Panghulpo, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Andan sumungad atak. Dahito yung tiururayak. Apag iso. Nagsabden. Aghakot siguro na ito iti basura. Umayayon ti gundaway kanyak. Agluga nak iti na ito atrak. Tapno makadano nak iti sabali a lugar. Makamuditan. No sa dino ti pakadanunak. Aglemengak kadag iti sinako a basura. Tapno saan da ka makita. Ano sa kung ti angot ti basura. Anya tinagan mo, apay ang naglugan ka iti truck nga agkarkarga iti basura. Sa dino ti ayan, dagiti naganak mo. Nana. Sige, agsao ka. Di ka agbuteng kanyak, gaputa saan ka adangran. Pimanawak namin ni Jibalay mi. Kat awan tiya mo kapag luganak, kan papanan. Ay, ubing ka pay. Saan arumbang nga agbasak-basak ka ditoy? Apay apimanaw ka ijabalay niyo. Nana. Ala, sumurot ka kanyak. Mapanta iti police station. Diyak kayat nana. Baybay anda kon ditoy. Saan ka nga agbutang? Saan ka nga ipakulong? Diyak kayat nana. Agsubliak langan ni lugar mi. Agrasunak. Tapno sa andak na ipan iti police station. Ang amom ka di, ti pagluganam? Uwa nana. Alaam nga ro ti akwarta. Ingka aglugan, kat agawid kan. Uwa nana. Kat agyamanak. Usarap na ito yung akwartang intin na. Pumanawak dito eh. Katagpiro ka, iti mabalin ko pagturugan. Kita ang dahito abunga ti inaramid mo, Amy. Pimanaw ni Brent, kat saan tan ang mabirukan. Awan bibiyang ko iti dahi ataw. Makaammo matan iti biyag na. Anya? Apay aya amasat nan kalaunay iti dahi at tao. Agpudno ka man kanya. Pudno ka di ti atak ko, apotot mo dahi a Brett. Amy? Napigsa ti atak ko, nga anda pa kay naigam iti dahi a Brett. Iso akasta ka. Tangay dayta ti kanayon ta pagapaan. Agpili ka, Amy. Anya? Agpili ka. Baliwam dayta nagalas nga ugalim, wenno agsinatalangan. Anya? Ano nga ta lugar na ito yun? May ibos 20 kwartak nga inted da kanyak. Iso ang masapol nga agbiro kak itidad duma kanak. Apag iso? Anda umasilig dito eh. Agdamag ak man kitdigan ko ana. Nana? Mabalinti agdamag kada kayo? Ha? Sika! Da kayo? Apay nga agda ka ditoy. Saan ka di abinilin ka idi nga agawid ka iti balayo? Isu nga ron nga inikan ka iti kwarta nga aramatam. Kinapod muna. Diya kaya ti agawid nana. Gaputa ka na yung daknaungtan. Kan paspasakitan ni nanang ko. Anya? Ang amangan no birbirukan dakan. Amangan no naragsakit din ni nanang ko nana. Gaputay di pa ilanga kaya't na pumanaw kay Jebalay mi. Tas anak namin napudpud nung anak. Anya? At idug asalaysay nana. Iso apakawanindak ko ma. No jak tinong paltimbilin nyo kanyak. Inalak ti kwarta. Kat iso ti inggatang ko iti kanak. Oh, Dumngag kayo nana. Tay salaysay ko ti amin. Tapno maawatan dak. jakla impagarop. Akas tagayam tinapasamak. Itapay laeng. Pakawanam ko man ti inam. Nana, Di mo gurguraan ti inam.
Kidawam laangan iti na Marso, asapay ko matagbalbaliw. Kat makita na ti patag mo kas anak na. Nana, No di ka makaanos, umay kalaangan ijabalay ko. Tulungan na kamanggad, tapno adda paggatang ta iti kananta. Ngam di na kayat asawan nga igawid ka. No kayat mo ti agsubli ijay lugaryo, nawaya kalatta. agyaman ak nana. Ngam no ita, japay kaya ti agawid iti lugar mi. Aglalaok ngamin ti marikriknak. Kat jak amo no anya ti aramidag. Sige, ngam no kayat mo ti sumurot kanyak, agawid ta ijabalay ko. Ngam kas iti naibagakon, no kayat mo ti agsubli ijabalayo, nawaya kalatta balong. Melay, balasang kaw. Aging ga ka dita, kat awan pa'y ti damag mo iti anak kaw. Awan tata, ngamin, saan kami mutta na nagsabsabat? Ngam saan kaya napukawan itinamnama? Ikagumaak asapulan tigayom ko. Agyaman naklangan balasang kaw. Ngamanon atawan tinaglabas, kat jak pulos nakita. Nudyak ko mga min naglablabas ide. Ang mga anusan api manaw. Kahit kaden nami kumaita. Wen nga rod tata, maasyanak itigayom ko. Gaputan na pukawan itinamnama ang mapasayat na tibiyag na. Isu nga impaampun na pa yan ti anak na. Anya, Wen tata, daita tipod no. Ngam tijak mo, no kasano ti kasasaad ti anak na iti sidong tinangampun kan kwa na. pangaas imbalasang ko. Kaduan na kuma, tabirukan ta ti apo ko. Aday unay ti ayanda tata. Ang mga nusanyo akabailan ti agbiyahe. Siyaklaan ti mapanidya ayanda tata. Kat pakaamuan kayo no kasano ti kasasaad da. Alaman nga rod balasang ko. Katagyaman ako unay. Sapay kuma, tamabirukam. Kahit makumpleto kami na sa nga pamilya. Tata, Mariknak itaan tinalaos a panagbabawe. No kumangamain ta sa anak a naglablabas. Saan kumakastaw iti mapaspasamak ita? Kalahat da ito yung isasarungkar mo, Meli. wan Emmy, imayak ta kayat kayo akumustaan. Awan ti pagdanagan yung kada kami. Gaputan na saya at akanayon ti kasasaad mi. Nasaya at no kasta. Ni Brent, kumusta itan? Sigurado abarito itan. Sa dino ti ayan na, kayat ko ang makita. Kwa? Ni Brent, kunak, sa dino ti ayan na. Meli. Oh, apay adi ka makasungbat, Emmy. Anya ka di tinapasamak iti ubing. Nabayagan nga awan iti sidong ni Brent. Gaputa pimanaw. Kat saan min anabirukan pa'y. Anya, binaybay anyo ti anak ti gayem ko. Anya to ti may baga ti gayem ko, no maamuan na dahito eh. Pakawanin na ko, Meli. Ngamjak gayam kabaulan nga ipaay ti pamatag ko kan kuana. Gaputa atap ko, apo to ti asawa kan Leia. Anya, kasta gayam ti panunot mo, Eme. Impagarup ko anasaya at kaagayam. Ngam nagbido tak gayam. Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ngam daytoy ti tandaan am, Eme. Gapo iti day tanga inaramin mo. Di nakapagtalnaan ti konsensyan. Kat siyak ti mang panagnak, asaan apod no ti atap mo. Gapo ta am mo ti ama ni Brent.
Diya ka mo ti aramidag. Kasta una iti pa nakakonsensyak. Kalpasan ang nagsarita kami kan ni Meli. Sapay kuma, tagpanunot kam titan. Sapay kuma, tamaamiris mong tinagbiddutam. Italaang ang makariknaak iti pa nakakonsensya. Gapo iti inaramid ko kan ni Bren. Nuapay nga ita masakita, sa ka nakamiris. No kaano pa'y adyakon kabaalan na sa pulan? Ikagumaak ti amin. Sa pulak ni Brent. Agurnungak iti aramatag amang birukan ko, ana. Manun at taon tinaglabas. Sigurado abaron day jay. Kat amangan numarigatan tayon amang sapol kankwana. Ngam pa'y kasta. Sapay kumata na saya at ti kasasaad na ita. Kan napasaya at nakuman ti panagbiag na. Tatamando, lading itak nga ibaga kada kayo. Anapaayak laang iti panang biro ko ka ni Brent. Anya? Napanak ijay lugar na, ngamjak na birukan, gaputa awandan ijay. Una yan ti kastoy. Depdepak itaan tinalaos a panagbabawi. Gaputauren no anya ti araramida. Awan siguro tinamnama nga kikita kami pa'y. Tata, Nunaduma. Mapanunot ko pa yan. Nga mga nunatayin ti anak ko. Kastamot tan ti apo ko. di kayag panunot iti kasta tata. Si bibiyag da pay laang, kat madanon to ti panagsasarak yo asa nga pamilya. Barok, aginanakamot ko ma. Di mo abuswan ti baghen. Wana na, di kag danag. Ay, oo na yan ti biyag. Wan nga rod, nana. Ngamsa na bale. Tauray kaskasan ho. Naituloy ko lahat ti panagadal ko. Ngam, oray saan ko siguro naituloy, nana. Ang sayang. Adda ka kuman iti maudi ato ti sekundarya. Intun sumaruno a panagsasarak. Wan nga rod, nana. Ngam oray saanin. Marigatan tayo hunay. Agsakit kayo matan. Iso atilangan masapsapol tayo ti itiggadak iti panagkumkumboy ko. Ay, pasensya kan Barok. Diyak nga minan kabailan ti agurnong kadag iti mabalin a mailako a basura. Nakapsutak matan. Amangan no diyakon agpay-agpay. Di kay kumagsaw iti kastanana. Da kayon tinagbalin nga inak. Iso apa nga asiyo. Saan da kumapampanawan? Nagpigsa man ang gituno. At makarik na itinitay no kastoy apa nagtututo. Gapo iti pa nagmaymaysa. Kastamat amarik na ti iliw ko kadag iti dadakal ko. Nang runay iti anak ko. Apay ngamin adi na mapakawan. Apay adi na inawat iti. Tapno saan tayo nagiin na tayo. Naragsak tayo kumaita. Kanaamangan no saan akastoy ti kasasaan ko ita. Ti anak ko. Sigurado abon. Sapay na kumata na talgad ti kasasaan. Iti sidong daebi. Talaga saan tayo na masarakan ni Brent, Edgar? Kunagtupay kat. No agdaman ti mapabasol iti dayto ay napasamak. Awan sa bali, no disika. Anya? Katun mat. Gapu ngamin iti kinarugit ti panunot mo. Tila inararamid mo, iso apim manaw ni Brent. Uston, pangasim. Naka-amerisak matan. Kat nagbabawya kon ti inaramid ko. Ngam naladawon ti ami. Pangaasim, naka-amerisak matan. Iso apakawanan na kuma. Tulungan na kumakit di amang sapul ka ni Brent. Leia, nabayagan nga datdato na kan ka.
Pangasim takluni mo ti panagayat ko. Rico, idi pa lang imbagakan ka ti sitwasyon ko. Isa pang maasim tasardengan na kuman. Ngam awan ti aniyaman na dayta kanyak. Nakasagana ka mga awat iti amin, gaputa ay ayatan ka. Rico, Kasi tingkarikan ka, Laya. Nakasagana ka mga awat kan ka. Urayan niya pa iti napalabas mo. Ken urayan niya pa iti kinasyasinum. alam, ikan na kumapay iti gundaway kung agpanunot, Rico. Kat no makauray ka, agyaman na. Ngam no saan, nawaya ka amang sapol iti sabani. Ala, Laya. Urayik ti pangedeng mo. Kat sa anak nga agsapol iti sabali. Nana, adamat na urnong ko. Dakkel tinakumbuyak iti napalabas nga aldaw. Kat, anya ti planom ita. Ituloy mo, ti panagadal mo. Saan nana? Planok ti agabang iti basita pwesto. Aglako ta itinatnateng. Sa nabale ta napigsa kayo maten. Wen, barok. Mayatak iti dayta. Oh, adda ka di kaya tiyong ibaga, nana? Kwa, barok. Talaga ka di nga awan planom nga agsubli ijay lugaryo. Sapay kumaa, tadi mo panunutan apapapanawin ka. Saan pa'y nga ita, nana? Sa anak pa'y anak kasagana. Edgar, kabaalam ka di ti agbiyahe. Apay ka di. Ada na kay baga kanyak. Kasla nakita da ni Brent ije kabangibang a barangay. Agpay ka di dayta. Ang mga no agar arapap kalaang. Saan? Imbaga da nga rod kanyak. Ala, agrobot kan. Tainda sa pulan ni Brent ijay. Ala, mabitla ang arod. Agrubwata. Tama panta iti lugar ang ibagbagam. Tabarang ni Brent nga agpayso tinakita da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung italawas na pauwan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, timanaw ni Brent iti balay tinangampon kan kuana. Kat kumporme tinakadandanunan na. Nagsabad da nga rod kanina na Lina. Kat ingkuyog na ti barito iti balay na. Trinato na nga rod da ito'y kaspudpud nung anak na. Iti may sangal daw, inalokoy ni Emmy ni Edgar. Tapno sa pulanda ni Brent. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas anapuwan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alan agrobot kan Edgar. Sa pulan ta ni Brent. Sa pulan ta iti kabangibang a barangay. O ano iti kabangibang nga ili. Mabitlaan. Agrubuatak. Kat mapantay iti lugar ni Bagbagam. Tabarang ni Brent nga agpayso tinakita da. Sapay ko mata masarakan ta. Kailiw kumutan. Manumutan atawan. Adi tay nakitkita. Ay, Ngala, intan Edgar. Ay, nasadino na di tanti nakadandanunan ta. Ngam di ta nasarakan ni Brent. apay anal pa'y tabagam. Makapadagsan itirik na dahito. Kung naklakit di no masarakan ta ni Brent. Ala, agawitan. Amangan no sa balit imbagada ang nakita da dito eh. Imposible nga mina. Nupod nung adda dito ni Brent, nasarakan tayo kuman at agos. Edgar, Ala, agawitan. Baliwan tan tumanan, timang sapol kan kwa na.
Kumusta, Leia? Nakaikadang ka ka din? Rico, Ulitak manen timbagak. Patpatgan ka. Katikari, di ka paspasakitan. ngamaddan anak ko. Kat impaampun ko. Gapoy ti daytang inaramid ko. Nagbalinak ama naging bubukod nga ina. Di ka kadi maupay iti daytang inaramid ko. Saan, Leia? Gaputa maawatan ka no apay anaaramid mo ti kasjay. Rico, Nakasagana ka mga langon kan ka. Sana ka baknang nga may kagumaga pasayaatan ti biyag ta. Babaan iti panagsalukag ko. may katlukan a lalaki iti biyag ko. Okay kadikan ka dayta. Awan parikot iti dayta, Leia. Ala, jak ipaidam ti panagayat ko kan ka. Aklonen ka, Rico. Ngam sapay lakumata di nakpasakitan lang. Nana, nakapsot ti pwesto ta. Awan unay ti agatang iti lako ta. Talaga akas ta, Brent Barok. Dakdakkel pa iti biro ko iti panagkumkumboy ko. Wenno, agkumbuyak, ket da kayo pa lang ti agbantay dito yung pwesto tayo. Mabalinat. Angam, saan ka kadi amarigatan? Saan, Nana? Nakapsot mat ngamin ti pwesto ta. Obserbaran ta pa'y. Tanuawan ti pagbaliwan ta. Isardeng talangan. Saan, Barok? Ti panagnegosyo kat ininot dayta. Karugrog iti pwesto ta. Iso nga awan unay aggatang. Sa bagay matkit di Wen, angam inton maamuan ton dagiti buyers. Adun to ti agbalin, asuki ta. Sapay ko mangarod ta kasta, Nana. Agan anos ta ka di, Brent. Laglagi pang ti kanayon ko nga ibagaken ka. Saan abigla ti panagduras? Ininot dayta. Wan, Nana. Ket agyaman ako, Nay. Mayat ka kadi ti singasing ko, Leia. Tika di kanayon mo nga ibaga nga agdenatan. Wen, Maawatan na kumari ko. Sa anak pa nakasagana ita. alang nga rod, Leia. Saan ka pilitan no di ka pa'y nakasagana? Sapay kumata di ka maumumari ko. Santo Apolos, gaputa ay ayaten ka unay. Bakit? Marignakaw na nakapsutak. Panagreknak at saan akong nagbayag. Mando, lakay. Lakaya kaon. Panawon mat siguro nga isublik ti bulod ko abiyag. Ngamsana ka naragsak. Amangan way pulang ko ti bulod ko abiyag. Nga datiliday iti kaunggak. Anya ka din day ta sasawam, lakay. Gapaw tasan tayo ang nagkikita ka daleya. Kanti apo ko ta. Inaramid tanti kabailan ta. Sinapol mo dagiti agina. Ngam di mo ida nasarakan. Gaputa siyak matlaeng ti akin aramid iti amen. Ala, di ka nagliday. Sa pulon tayon tumanan ni Leia. Wen bakit? Sapay ko matamabiro kantan. Sakbay nga ipulang ko, tibulod ko abiyag. Nabanukak. Anya na ito. Basalag na. Adumot ti panawagan dito eh. At danagan ko. Ay, basalag na. Agawid ak kano. Takailiw nak ni tatang. Lukas ta. Sapsapulan dak.
Kasaritak ni Rico. Katagpakadag. Mupanak ijay ilimi. Tamapan ko kitaan ni tatang. Daytoyan ti gundaway ngagkita kami. At datan dito'y Santa Maria, Leia. Juan Rico, katdakkel gaya man tinagbaliwan ti ilimi. Ket, anya ti maliknam. Naragsakan. Gaputa nakasubli akmat laangan dito'y lugar ni. Ala, isaganam nga rod ti bagim, iti panagsango yumanan iti amam. Leia, anak. Si kakadiday tangag paisaw. Juan tatang, ada ako. Agyaman, anak. Napunta si bibiyag kapay lagayam, anak ko. Apay tatang. Imbagarupyo ka di anataya ko. Pakawanan na ko. Talaga kasta. Gaputa na bayag, di ka nakita. Mapabasol na ka ni. No nabayag ajak nagpakita tatang. Saan, anak? Gaputa mo, dagiti nagbidutaken ka. Jak laing pagarup akastoy kayo amasang petak tatang. Jak nagpakpakita kada kayo. Gaputaan mo kakagurat. Pakawanan na ko, mahanap ko. Italang nga makaamirisak. Dakkel tinagkurangak kang anak ko. Ngam pagyamanak, gaputa nagkita tamtlaan. Ita, adandanin isublik ti bulot ko abihag. Naimbag ti Diyos tatang. Gaputa inikan na tapay iti gundaway ang makapagsalita manan. Iti lasod ti manuatawan. Kasla imposible nga kita tayo manan. Ngamad na akita iti sanguanan nyo nga agsasama. Babaan iti tulong tinamaswa. Naimbaga talaga ti Diyos, anak ko. Awanan ti amok nga ibaga. No di ka, pakawanan na ko, anak. Siya tinagbitot. Iso na pakawan kayo, tatang. Ngam sayang. Gaputa di yung makita ti apo ko yun. Tauray siya ka mismo. Tiyak ang muno sa dino ti ayan ti anak ko ita. Intad ko ti anak ko iti amamo ti gayam ko. Gaputa nagbutang akini. Tamangan no agbisin lang iti danak. Nga iso ti pagladlading itak ita. Gaputa tiya ako nakikita ti anak ko. Pakawanan na ko, anak. Siya ti makagapo. No apay, kasto'y tinapasamak. Nabanok kayo sa nga agsasotan. Sige, baliwan tayong tumanan ti agsasotan. Hindi kayo isamitan. At titipan niyo. Punasin niyo dagiti luwayo. Gaputa na pakawan kayo. Anyan da ito'y agasat na nang nagsabat manan ngagpay sa tidalan mi kini tatang. Ngam iti mat maudi a segundo ti panagbiag na dito'y lubong. Baka pala dingit ngagpay so anak ko. Ngam agyaman talagan. Tanadanunan pa'y nga agang angas ti abang. Kat nakapagpinakawan kayo pa'y. Nagamakak ngamin nanang. Amang ano din ang pasangbayan dito'y balay ni tatang. Ibaga tayo lata na nagbindot tayo amin anak ko. Di nakapinakawan ti amam. Kat pimanaw ka. Kat iti papanaw mo. Di mo nalaglagit ti amam. Kat nakamimot. Naladawan ti amin, idi sa pulan da ka. Naimbaglaangan,
Tanakitam ti panawagan bikan ka, anak ko. Wala na. Awan ti mapapason. Awaten tayo latan. Talaga siguro aday ito'y tinaituding agasat ko. Anya nga ron ti planong ita, anak ko. Agsubliak iti lugar ang nagkapuak. Manggadak. Kat ipas nagkuasapulan ti anak ko. Kat no andan tugon daway ko. Sarong karak tumanan ti tanong day ti tatang. Wan, anak ko. Agsubli ka nga agsubli. Gaputawan ti sabali nga agnumar kadagiti na ibati ti amaam. No saan laang asika nga anak mi. Wala na. Ngamno ita. Da kayo kumapay ti makaamu kadagita. Oh, kita barok. Napigsan ti pwestom. Huwag nga rod, nanay. Imbag tada kayo anang bagbaga kanyak idi. Kat saan tayo ngayon sardeng? Wen tano kinanunungak ti pan nakaupay mo idi. Ay, awan tinasaya at amapasama. Huwag nga rod, nanay. Kat itan, tadamat na nawadwad akwartata. Agparamit ta iti balay ta, nanay. Ha? Huwag, nanay. Da kayo tinagbalin nga inak. Iso nga ita, ta nakabiro kakmatan iti mayat apagkwartaan. Kayat ko nga ipaay tinasayat apan nagbiag ka da kayo. Agyaman ako na barok. Gapo ta impateg na kas pudpudno nga inam. Gapo ta impatagnak mayat kas anak, nana. Nga oray diyo amo ti kinasya sinok. Saan kayo nagdwa-dwa ng padakkel kanyak? Barok, aging ka di ita. Katawan pa'y planom amang sapol kadagiti pudpudno adadakkel mo. Pakawanindak, nana. No paayin kayo, may papaniti day ta abanag. Taging gay ta, awan pairik nak amang sapul kadakwada. Leia, aging ka dita kat di mo pa'y kaya ti makidan na kanyak. Nabayagan nga agayan ayat na. Kat saan ka mat anagbalyo? Iso nga awan mat siguron ti rason. Tapno jak umanugot itikid daw mo. Agyaman ako na, Leia. Juan Rico, panawan mat siguron tapno panunutag ti bukod ko apagraksakan. Husto ka iti dayta. Kat naragsakak mat iti dayta apangadang mo. Ngam adda ko makidawakan ka, Rico. Anya dayta. Tulungan na kumaamang sapula iti anak ko. Gapo ta mailiwak una yan kan ko na. Di ka madanagan. Nakasagana ka mang tulong kan ka. May papan iti dayta abanag. Sapay ko mata di nakagura iti dayto nga ibagak. Anya ka di dayta, nana. Napartak ti panagduras mo. Nagbunga amin a panagsakripisyon. Nabaligi ka. Maghatang mo amin ang akayat mo. Makapan ka iti kayat mo apapanan. Nana, Ngam addamay sa abanag akurang. anya ka di dayta, nana. Pakawane mo ni nanam nga Emi. Kastamot ng tipudpudno nga inam. Di mo kumaguraan ida. Amok nga adan na dagsan a makagapo. No apay a pinaampunda ka. Nasaysaya at mutlaang no pakawanam ida. Tapno naragragsak ka. Ala, Juan, nana. Di kayag danag. Ikagumaak apakawanan nida. Kat into nakasaganak to. Siyak amis mo timapan iti lugar mi. Pangasim ko, Mariko. Kuyugan na. Sa dino ka diti papananta. Agbiyahe ta. Mapantay jay ayan ni Meli. Kat damagan ta no addadamag na may papaniti anak ko. Asino dayta, Meli? Jay ibagbaga kaagayim ko. Iso ti makaamam mo iti nangala iti anak ko. Ala, Leia. Kat sapay la ko mga rod, tamasarakan ta. Sapay la kumang arod takas ta, Rico. Anya pa'y digiti sumaruno ang mapasama.
Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta iti alawas na napauwan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Di na palabas, binirok da Edgar kan Emmy ni Brent ngam napaay dalaan. Nagawid mo't ni Leia ay balayda, kat nagpinakawanda iti amana. Naduras matan ti panagbiag ni Brent, nang nagdangaron ni Leia, abirukan na ti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas na napauluhan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sapay ko mga rod, tamasarakan tatigayem mo. Sapay ko, Mariko. Barang adda pa ije nagdagusan mi iti. Kat agpakadwata ang mapan ije balay da emi. Apay, di mo ka dinadamag iti, no sa dino ti balay da emi. Saan? Gapot aglalaok idi ti marikritnak. Tila ang adda idi iti panunot ko. Kat maitad ko ti anak ko iti tao amang taripato kan kwa na iti nasaya. Sa bagay, maawatan ka. Itala ang maamiris ko. Ang nagdarasudo sa gayam. Kat iso siguro ang nagregregatak. Taday tatidusak iti inaramid ko. Ala, di ka nagsawi ti kasta. Binirok mo lang ti pagsayaatan yung agina. Iso na aramid mo ti kasjay. Nagawid tan Rico. Apay ka di akas tatilangham. Nabayag gaya mon apimanaw ni Meli dito eh. Kat saan ka nun ang nagsubsubli? Dinamag mo kumaan no sa dino tinagakaranda. Di damatam mo. Kan may sa. Ado ka nun tinagsisinublat anagyan itinagdagusan mi iti. Sa bagay, dakil matan tinagbaliwan na. Pinadakil dati balay kat adun ti kwarto na. Unay yan ti kastoy. Masanak matunay kan ka, Leia. Di nakasyan, Rico. Gapot asyak mo't lang tinangaramid itigasap ko. Di ka agsawi ti kasta. Kat di ka madanagan. Agsabat kayon tumatlaang iti anak mo, iti udi na. Nana, adamanan na panunot ko nga aramitin. Ket dawatak ti opinyon nyo. Anya dayta, Barok. Adamatan na ipundar ta balay. Ken adamatan urnong ko. Iso kayat ko kumapadasan ti agi dispos kadagiti natnatang ije sa bali a lugar. Agbalin ka a disposer. Wen ko manana. Anya ti makunayo iti dayta. Saan ka nga ta, amarigatan? Sangat siguro nana. Adamatan nakasaritak at trackings. Iso apat che, asaan tanto amarigatan. Sige, Barok. Nukastaan negosyo ti kayat mo. Awan mo ti makitak aparikot. Agyaman ako na nana. Gaputadda kayo ang nakasuporta iti amin na planok. Iso akanayo nagbaligi. Patpatgan kayo unay, nanalina. Ang yaman ako na Brent, Barok. Sika ti makagapo, no apay ang naragsak ti biyag ko ita. Nagasatak, gaputan na sarakan ka. Kat no pa naging bubukod man daytoy. Sapay kumata pakawanan nak tinamarswa. No anyaman dagiti nagbiddotak. Kat pagyamanak unay, tanasarakan ka kas anak ko. Anya nga tano agipatakdal tay ti balay tay jay lugaryo. Wen nga agpaysoan niya. Kaslamayat dayta na panunot mo. At damot basit na urnong ta. Iso apat check. Kabailan ta ti agipatakdar iti uray basit lang nga balay. Sige, Rico. Mayatak iti singasing mo. Ala, agipatakder ta nga rod iti balay. Tayo to nagsarak kayo iti anak mo. At danto'y sagot mo kenkwana. Sana ka mang rabrabak. Pudno ti bagbagat.
Ket nasaya at tada tinakasaga na apagyanan nanto inton matuntun na ka. Ngam, pagkita kami pa'y ngata. Di ka mapukawan iti namnama. Nasaya at kaatao. Iso apat check, adi nakapaayan tinamarswa iti tarigagay mo. Agyaman ako na ikan ka, Rico. Gapukan ka. Na ikanak itinamnama. Kan kirad ti pakinakam amang rugimanan. Wen, tulungan ka, Leia. Gaputadyak kayat ngagnanayon, ngaglidliday ka. Magrugrugi pala ang tinegosyo. Ngam adun dagiti sukin. Wen nga rod, Nana. Paano gapakaragsak launa eh? Angam jay kanayon nga ibagakan ka, nabaligi ka man, ngam sapay ko ma, tadi mo liplipatan tinagtaudang. Wen, Nana. Jak to polos malipatan tinagapwat arigat. Kat dahi ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno masarangat ko dagiti bagyo iti biyak ko. Agyaman ak no kastabang. Kat di ka kumagbalbaliw. Taday ta tiragsak ko kas nagbalin nga inam. Wen, Nana. Ikarik dahi ta. Impapusok amin abalakad yo kanya. Kat inton maadanak mat iti bukod a pamilya. Isunto mat isurok kadagiti agbalin nga anak ko. Nasaya at dayta. Kat kaano asarong karam ni nanam nga Emi. Umadaning, Nana. Agur-urayak lang itinasaya tagundawon. Gaputa kayat ko ang nakasagana akto. Inton agkita kami manen. Leia, madamag ka man. Kaya't mo kadya sa rungkaran ni Amor iti pagbaludan? Ha? Panagkunakat sa matadakas no sa rungkaran ta. Mapantay ti pagbaludan ket kasaritam. Pagbagaam ano makarwar katagbalbaliwen. Naskan ka di pa'y asarong karak, Rico. Saan ka pilitan? Ngam no kayat mo atulungan tapno agbalbaliw sa rungkaran ta. Sige. Sarong karanta ni Amor. Barang iti panagkita mi manan. Kat mapunas tigura amarikrik na kankwana. Leia, Siyak nga ron. Imayak ta sarong karan ka. Asi ka pa Amor. Dito'y pagbaludan matgayam titungpal mo. wen, gaputan ang doktaran amin na nagpasulak. Amin abana, adda katukat na. Kat ti pan nakaibalod mo, ti katukad ti basol mo. Amom ka di agapukan ka. Kat ad-adda ti panagrikat ko. Sikat ti makagapo. No apay anayadayo ti anak ko kanyak. Saan kami pa'y anagkit-kita nga aging kaitan. Ngamdakkel unay ti panagyaman ko. Gaputad da ni Rico anang tulong kanyak. Tapno mga barawanan manan. Pakawanan na ko, ma. Amok nga ti basol ko. Saan na si ka tinakabasulak? Udikat ado kayo. Itilintag. Kagronan na. Iti Diyos. Nasaya at mat na nakaamiris kan. Agbalbaliw kan tapno makarwar kan dito'y pagpalutan. Diyak mo na makarwarak pa dito eh. Kapo iti kinaado ti pasok ko. Nasintensya anak, iti tong palbiyaga pa na kay balot. Mangya, Baragsak anak, gaputa nakasarak kay ti mangipatagkan kay tinapudno. Kat sapay ko matag na nayon na ita. Tapno maksayang ti pang nakasidsidir ti konsensya. Nana, binilin ko ti may sakadwa tayo iti pwesto. Ket isupay lang ti makaamo kadagiti sumangpet akarga tayo. Oh, kasta ka di barok. Ada ka di aramidam. Agbiyayak pa'y, Nana. Ne, sa dino ti papanam. Patgak itan ti kanayon nyo akid dawen. Agluasak, tagsublyak iti lugar mi. Mapan ko sarong karan danana Eme. Ay, agyaman nak.
Tanapanunot mo matlaang dayta. Ala, agan-anad ka. Sapay ko mata masarakam ida. Wala na. Angam, kasla di kay kaya tapanawan. Natalgedak ditoy. Awan, tidak ka sa mapasamak kanyak. Nagbaliwan ti panawan ita. Agrairan dagiti managdakdakes, nana. Di nakpakadanagan ko nakmanan. Natalgedak ditoy. Iso sige, mapankakit din. Kat sarong karam dananam nga Emi. Jak laing pagaro, pasikadaytan Brent, anak. Naan-anay ka na baro. Kana, makita, nga dayon tinaturong mo itibiyag. Wananan, siyak na ito eh. Baba ni ti asi ti apo, napasayaat ko tibiyag ko. Brent, anak. Ket da kayo, kasanon ti kasasadyo dito eh. Ken, apay anak kaida kayo kinitatang. Anda ka di sakit yo? Awan, nga lumakay kan bumakad kamin. Kat adda matan an-anayan mi. Maragsakan ha, tanasarakan kayo. Da kami tinaskaan nga agyaman. Gaputan na lagip na kami asarungkaran. Itilaksid inararamit ko kan ka, Brent. Sapay ko mata mapakawanak. Diyak mo noon niya ti bagak nanang. Tunggal malagip ko tinapalabas. Aglalaok ti marikriknat. Malagip ko ti panaglugan ko iti may sa garbage truck. Ket nakasangpetak iti diyak mo a lugar. Anak, Ket noawan ni Nana Lina anang tulong kanyak. Diyak mo noon niya tinapasama kanyak. Amang ano diyak nalasatan ti bising ko. Ket lamin iti igit ti kalsada. Diyak mo, no nagkikita tayo pa'y. anak. Pagkawanin na ko, ma. Nakaamirisak. Kat nakasagaan na amang sulni, iti nagkurkurang kas inaam. Anak, pakawanan na kuma. Nuawan apulos tinaramidak inipimanaw ka. Hamom ka di analaos ti gurak iti bagik. Kabayatan ti panangis sa laysay mo iti naglasatam. Tatang, nagbalin kayo anasayat kanyak. Nariknak ti panangipatigyo. Iswadiyo ko magurahan ti bagyo. Anak, Insuro nak ni Nana Lina iti nasayata sursuro. Kanayon na nga ibaga, ajak pagimula iti sakit tinakam kada kayo. Iso adi kay madanagan. Gaputasaan kayo akagura. Dakkel lata ti panagyaman ko kada kayo. Gaputa innalanak iti pudpud mga inak. Kat pinadakkel dak. Tanusan nyo ngay naramid na ita. Diyakan mo. No nadaanon ko ti kastoy abiyag ko ita. agyaman ako na anak ko. Kat agkidawak manan iti pamakawan kan ka. Ulitak nga ibaga. Tatang, lipatin tayo kuman, tinapalabas. Adayumat gayam tinaturong ni Brent. May sagaya man ang negosyante ita. Wan nga rod. Mabain ako unay. Gapo iti inararamit ko kan kuana. Kan may sa. Adayo tinagteng na no idilig karag iti anak ta. Nga impaayak iti atensyon kan pambatag. Ay, wan nga rod. Awan man lakadakwada iti nakalpas iti panagadalda. Isu nga ita, makitagtagdad dalang. Awanen maaramidan ta. Gaputad gaditan. Tsak pulos namnamaan ng agsubli ni Brent. Mano at awan tinaglapas. Kat iti pa nagsubli na. Awit na tibaliki. Wan nga raw bakit. Gamdakal ti pagyamyamanak. Gaputa bigbigbigan na talata. Kat dakal pa'y tigatan ngayong bati na. Tapno at aramatan ta.
Wan lakay. Banag apagbain ak launay. Isu ako na nga aramatan ta tinaduma amang patarimaan iti balay. Apaaramid ta iti kwarto para kan kuana. Kumusta nga iti panagkikitayo kadananam nga Emi? Nasayat mat nana. Nagkidaw da iti pagmakawan. Kat pinakawan ko ida. Kat masyanak launay kadakwada. Gaputawan mat ganti nagbaliwan ti panagbiagda. Ha? Dahita ti pudno nana. Noan niya ti itsura ti balay a pinanawak ini. Isumot lang ti nadanunak iti panagsublik. Kaasi damat. Gaputawan mo tinakalpas iti panagadal na kadagiti duang anak da. Ngem uray kumaawan tinakaadal kadakwada. Noon adiskartida iti bihag. Ngem sanmet. Tanaki asawa damat anasapa. Iso ang makitagtagad da langit Ay, sayang matibang bannog kan gastos dagiti naganak da. Wen nga rod nana. Ket gapu iti asik kadakwada. Nang ibatik iti basit agatad. Tapno ada aramatin da. Mangtedak to pa iti pagpatarimaan dan to iti balay da. Ay, nasaya at mat takas tati inaramid mo, Barok. Nana Adela, kaslada kayo tiyong ibagaan. Boss, Adday ta kayo manen. Brent, kung ayaw latan kanyak. Diyak kayat nga awagan dak iti boss. ay pasensya kayo na. Oh, anya ti kayo tiyong ibagaan. Kurang ka di, tinted ko abayat tinateng yon. Ay, saan Barok? Husto da itaw. When no, ada anak tiyo abalasang, akayat yung ngayam amo kanyak. Naangaw kamat gayam, Brent. Agam sayang. Awan ti anak ko abalasang. Adamat amin asawa da. Kasta ka di. Ay, Brent. Inso ti apelyedom saan ka day? Wala na. Nasa ungamin kanyak nili na idi kanyak. Asaan na ka nga anak? Apay ka di, nana. Ada nga bintigayam ko nga inso ti apelyedo na. Sapsapulan na ti kakaysuna nga anak na. Ano niya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yung italawas na pauluan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Kat ita papagaya, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yung itaalawas na pauluan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Brent, inso ti apelyedom saan ka day? Nasa o nili na idi kanyak. Asaan na ka nga anak? Wala na. Apay ka di. Ada nga min gayam ko nga inso ti apelyedo na. Kat sapsapulan na ti kakaisuna nga anak na. Anya? Wait, Brent. Kat nakunana kanyak, Brent, tinagan ti anak na. Anya? Nana. Mabalin ka di nga isuro yung kanyak ti lugar na. Tamapan ko biro ken. Tama nga no ison tinabayagan na sapsapulak nga inak. Dayta oy barawk. Leia inso tinagan ti gayem ko. Kat dayta nakasurat iti papel ti lugar da. Ngam jaklaeng amaw no anya ti barangay da. Sana bali nana. Siya kung ti makamamang birok. Tinapateg, naamuak ti probinsya na. Malagarod barawk. Kat sapay la kumata agkita kayaon. Nabayagan analpas ti balayta. Ngam saan tapay anabirukan ni Brent Rico. Di ka mapukawan iti namnama. Adun ti nagkidawan tayo ti tulong.
Iso apat check. Agkita kayon to ni ti anak mo. Ngambakit akon. Amang ano saan kami nga agkita. Tanakapsot akon. Di ka nga minagsawi ti kasta. Napigsa ka pailaan mo. Iso apat check nga agkita kayon to pa iti anak mo. Sapay la kumari ko. Agyabanak, gaputa nagsublikan dito'y lugar yo, Leia, kat nagkita tamanan. Huwag nga rod, Mary. Ay na, manu atawon asan ta nakitita. Nabayag asinapsapul ka. Ngam saan ka mabirukan. Sakat awan apulos ti makaamamukan ka kadagiti amin ang nagdama ka. Wan, Leia, gaputa nabayag ak ijabalasiw taaw. Sipod nagbali na kun nga ulila adamang, ijayan sa bali apagilyan tinagyanak. Isumat lagayam at ikapulos nakita itilasod ti manu atawan. Ngam malading itanak iti pan nakaamok. Ngawan kaya man dagiti dadakkel mo. Wan, Leia, nakaptanda iti sakit, kat saan dan anay lasat. Ngam kasta talaga. Sana bali, tanasingpat tinakiasawaak. Maragsakan akparakan ka. Tanasapulam ti lalaki aparakan ka. Uray magsika, Leia. Wan, iso anaragsak. Gaputan na simpot iriko. Ngum sayang, tasaan kami anaadaan iti anak. Iso nga ikagkagumaak asapulan ti anak ko. Ala, di ka madanagan, Leia. Apaman amalpas ko ti as-asikaswag. Mapantay ija balayda, Emi. Barang adapay laan ija balayda. Alaman nga ron, magagaran akon ang makakita iti anak ko. Aglubot kayo, nana. Ada papananta. Papananta ka di, Barok. Mapanta iti lugar nga insuro ni Nana Adelia. Amangan no adda ijay ti pudpud no nga inak. No kasta, adda na kaisurukan ka, iti ayan na. O nana, ti may sa asuki tayo itinatan. Iso adya kon sayangan dito agundaway. Sige, Barok. Hanggang masapul aya, asumurutak. Wen nana, gaputa kayat kayo ngayam amo iti pudpud no nga inak no masarakak. Leia, ada sa nga ilim. Asino ti nga ilik, Rico? Da kayo ka din ni Leia Inso? Wan, asino ka, Barok? Inarakop nak. Asino kaya? Siyak ni Brent. Siyak ti anak yun. Anya? Brent, anak ko. Agyaman ako na nagkita tamatlangan. Jaklain pagarop, asi kagayam ni Brent. Tinabayagan na sapsapulen mi kini Leia. Da kayo ka diti amak, tata? Saan anak ko? Dumngag ka tayo sa laysay ko ti ami. Nadagsandirik na ka nang ipaampun kan ka anak ko. Ngam napilitan na, kaputa kayat ko amadaan kay tinaranya gabasang bayan. Nanang, Adak, iti may katlo atukad ti sekundarya. Idi nagayan ayat kami, iti na idi amam. Ngam idi na amuan na ama si Kukak. Tinalikodan na. Katiga po iti na ita. Nagsubliak iti lugar mi. Ngam di na kinawad na idi tatang. Pinapanaw na. Iso asa anak anakalpas iti panagadal ko. Anya? Aging nga impas ngay ka. Nga marigata na. Gaputawan ti mastra ka ka permanente a trabaho. Kanawan mga wawir kan ka. Aging ka nagamam mo kami kin ni Amor. Nakidinaakan ko na. Tanamati akadag iti Karina. Nga ipatid na ta. Ngam saan ta nagbalin ana ulpit. Nairaman ka pa yan. Gapo iti da ita. Naamuak nga agaramat gayam iti maiparit nga akas.
Iso apim manawak iti sidong na. Gaputa kayat ka nga ilisikan ko, anak ko. Kat iti da ita na pasamak. Napukawanak iti namnama. Iso nagbiro ka iti pangipaampunakan ka. Tapno saan ka nga agbisin. Kas tagayan tinaglabasan niyo. Agyaman ak unay numaawatan na. Kat pakawanan na kuma. No nagbalinak anarukop anang sarangat kadagiti panupo kadimtang itibiyag. Kadagito'y lang anapadasak tital na tibiyag. Idi na ang amok ni tatam ariko. Iso tinang ipatag kanyak. Kanang tulong kanyak anang abarwanan. Sana bali, Nana? Tada ni Nana Lina. Ni Nana Lina tinang padakkel. Nang taripato, kan nang ipatag kanyak, kas pudpudno nga anak na. Brenda nako. Kat ni Nanang Amy mat, anang ipaampo ng kanyak. Kalata nagbaliw ti trato na kanyak. Iso ang nagtalawak iti balayda. Nga oray jak amot itinurturong ko. Kat nakadano nak ijay ili ti Santa Barbara. Kat ijay nagkita kami kininana Lina. Nga iso tinang ipatag kanyak, kas pudpud nung anak. Anya? Inalokoy na nga agadal. Ngamga po iti kinarigat ti biyag. Jakon inlepas ti sekundarya. Ngam sa anak ang nagpatingga dita. Ingka gumak ti nagbaligi iti biyag. Awan rupak nga iparangkukan ka, anak ko. Anyan ta nagbali na ka adakas nga ina. Saan, Nanang? Hindi ka agsawi ti kasta. Naawata kong ti amin. Iso asaan kayo akagura. Agyaman ako unay kapsat. Gapo iti panang ipatag mo iti anak ko. Awan anyaman na, kabsat. Kan may sa, naragsakak. Gaputa iti naminsan, napadasak tinagbalin amay sa nga ina. Diya ka mo kapsat. Nababauna iti pagkitkitak iti bakikitan. Gapo kadag iti pasamak iti agmi. Ngamanyang arot. Nalpasan ti amin. Awataglatan. Wen, karit dayta iti panagbiag tayo. Nagrigat kayo amin. Ken adda na dagsen ang makagapo. Iso ana pasamak ti kasta. Wan kapsat. Nga magyaman aklata. Gaputa nagsarak kabin iti anak ko. Naragsaka kun. Gaputa amukon anatalgad ti kasasaad ti anak ko. Wen, kabsat. Kat, kasanungarod. Patuluyan nyo ka di mapan ije balay da kabsat, Emi? Wan kapsat. Kasaritak ni Brent. Bareng kayat na nga isuro ti lugar de Emi. Da kayo ti ibagbaga ni Edgar asang hailig. Wan, Nanang. Kas iting karikada kayo. Agsubliak manen, tao may kayo sa rungkaran. Ngamit kaduak ni Nanang ko Leia. Kastamotan ni Nana Lina. Kan ni Nana Meli. Leia. Wan Emi. Imaya gaputa kayat ka kasarita. Apay anaaramid mo ti kasjay kapsa. Namati ang iti karim iti nga ipatag mo ti anak ko. Iso ang nagtalagak anang ipaapon kan ka. Ngam nagbidot naggayam. Leia. Diyak laing pag-arop pakas jay karukit ti panunot mo kanyak. Ngam tapno mo. Diyak amo ti asawam. Iso nga awan kinapudno dagiti amin nga atap mo kada kabi. Uwan kapsat. Naamiris ko na pagindot ko. Kat pang-asiyo ko ma. Pakawanan tak.
Tsaka munoan niya ti sarita akan kakapsan. Manay nayunan kat nga roon ti pan nakakonsensya. Gaputa ultimo ti asawam kat nairaman pa'y a pinagatapam iti saan na anasaya. Pangasiw ko man, nanang. Nana Amy. Agpinakawan kayon. Gaputan alpasan ti amin. Isa na bale. Tanatalgad ti kasasaad ko. Ket dak kaya ta makita kayo nga ginginura. Ipagpagapok iti anak ko. Sige. Awan ay nyaman na ti amin. Ngapagyaman aklata. Gaputa tinaripatom. Uray iti apagbiit lang apanawan. Kat ikarik, sulitak ti amin ang nagkurangak ka ni Brent. Nga uray, nasaliwanwan itan ti panagbiag na. Agyaman hag, tanagpin nakawan mo't lang dananang mo. Kananam nga Emi. Wen nga rod, nanay. Ay, anyan ti kastoy. Kasla pinagayayaman na kami ni Gasat. Talaga akasta, Barok. Saan tayo nga mo titurong tibiyag tayo? Isong anasken nga aramidan tayo ti ammo tayo anasayaat. Tapno inton dumteng man ti maudi asigundo tibiyag tayo dito lubong. Awan to ti pagbabawyan tayo. Wen nga rod, nanalina. Kat? Anya nga rin ti planom ita? Agsublita pa lang nga balay ta. Inta kita ang tinegosyo ta. Sana bali. Tagsubliak to ijay lugar da nanang laya. Tamang tedak itigatad. Tapno adamat aramatin da. Kurang namin ti awit ko akwarta ita. Sige, Barok. Sikan ti makaam mo. Ay, nanak ko. Sa dino ngamin ayat ipapananta. Mapatagatang kadagiti masapsapol yun, nanang. Ken, ingkagatang iti kayat mo agatangan. Ay, saan ngamin na masapulan ako? Nanang, awan dakis na. Iso adi kagad kaya. Ala. Wanan na ako. Ti malabsan mi nga gidurturon iti kariton. Kasla ti ama ni Bren. Leia, sika ka di dahita. Ken, Pangaasim, Leia. Kasaritan ako ma. Italay nga kita ta. Isu ajak kayat apalabsen da ito agundaway. anya ti iba kam Ken. Kumusta kan? Kan asino ti kadwa mabaro. Isu ka di ti anak ta. Wan, iso ni Bren. Ti anak ko at tinalikodam idisikog ko pailaan. Ay niya. No kasta. Da kayo nga ti amak. Ay, wain barok. Sa karawd. Kit maragsakan ako na ita nakita ka. Kit kayat ko nga lain da ito agundaway nga daw iti pambakawan kada kayaw. Gaputa ama nga no saan tayon taon nga kikita pa pakawanin da kuma, Leia. Kit Brent anak ko. Apay ka di anak ko. Nanang, pangasyo ko ma. Tamawa tandak. Agsublita iti ayan ni tatang. Kayat ko akasarita. Anya, Nalabit aditak maawatan. Ngamuray kas kasano. Amaklat ta. Iso apang asyo ko ma. Agsublita iti ayan na. sige anak. Sika ti makambo. Brent, nagsubli kayaw? Tatang, jak lain pagarup adito iti pakakita kada kayo. Kumusta kayo? Kastoy anak.
Agan ano sak, amakikumkumboy. Gapo tayo sulang tit amo kapag trabahuan. Tatang, Anak ko, jak may ladawan tirik na. Gapo iti pan nakakita ken ka. Ken ti panangawag mo kanya kiti tatang. Agyaman ako nay. Gapo tauray sa anak apulo sa nagbalin nga amaken ka. Amo naklata bigbigan. Ket pakawanan na kumaha. Urayan nga pwede ng paspasamak. Ama kayo lang tatatang. Noawan kayo. Saan ako na itaw dito'y lubong? Anak ko. Tatang, narigat ti trabaho yun dito eh. Kaya't ko asumurot kayo kanyak. Ket tumulong kayo latan iti pwesto. Ay, saan na anak? Tay ruwamak dito yan. Kanjak mapanawat ti kalapaw ko. Alang aro tatang, saan kayo apilitan no diyo kayat? Agsubliak to nga ro dito eh. Tapasyaran kayo iti kalapaw yan. Ket no kayat yo. Mangala tayo langan kadag iti dingwan. Taison ti taripatuan nyo. Tainton mapalakal yo. Ti mapaglakwan nyo. Isunton ti usaran nyo para kadag iti masapsapol yo. Ay na, hagyaman ako na anak ko. Mabainak. Gapo tayo talangan nagkita ta. Agam nakasaysaya at kalata. Gapo ta ama kayo tatang. Ket namnamain nyo ti panagsubli. Maragsakan ak unay. Gaputa ka maudyanan na. Nagsasarak tayo matlaan. Wen nga rod kabsa. Kasladyak namnamaen ang mapasamak ka na kami ti kastoy. Kasladag iti mabasbasa laeng nga istorya. Ngam napasamak matan iti biyag mi. Tinapatag, nagsasarak tayo, ket nagpipinakawan tayo. Dahil tatikas ka nan, iso anaragsak tayo. Wanan ako. Kastoy la siguro tinagbalin agasat tayo. Tapno agbalin tayo anatipkar. Kat madanon tayo ti destinasyon tayo. Kat timako na a destinasyon tayo. Kat itisidong titungkal maysa. Husto ka, kabsat. Ala, lipatan tayon tinapalabas. Kat ti agdamakan masakbayan ti sangwan tayo. Nanang, agrubat kamin kini Nana Lina. Tagawid kamin. Saan na bale? Agpasyarak to manen. Umay kong to pasyaran to balay ko ngayon patawid yun, Nanang. Alawanan ako. Urayon mi day ta, ngam ko nakuma, adito'y kan nga umihan. Pasensya kayo, Nanang. Jak mapanawan ni Nana Lina. Ken may sa, asidag unay tirik na ken ko na. Gapo tayo son tinagbalin apan na kainak. Napya kada kayo kini Nana Amy. Tadakit kadwayo. E dinto ta ni Nana Lina, agmay-may sa. Iso asyak lang tinamnamaan na. Ngam di kay madanagan. Gapo tagpapada kayo, anapatig kanyak. Alawanan ako. Maawatan ka. Kat agyaman akmanahan. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. T, from episode 3 to episode 6, becomes much deeper than a simple family drama. At this point in the story, the pain is no longer just about one mistake, one pregnancy, or one broken relationship. The story grows into a larger emotional journey about regret, forgiveness, motherhood, family wounds, and the long road back to the people we once lost. The title, meaning trial or test, becomes even more powerful in these episodes. The characters are no longer only dealing with the consequences of the past. They are being tested by time, by guilt, by poverty, by separation, and by the question of whether love can still survive after so much damage has already been done. Remains the emotional center of the story. In the earlier part of the drama, she was a young woman carrying shame, fear, and rejection. But in episodes 3 to 6, we begin to see her in a different way.
She is not only a victim of her circumstances, she is also a woman trying to rebuild herself. She carries pain, but she also carries courage. She has been hurt by love, judged by family, and separated from the life she once knew, but she still keeps moving forward. One of the strongest parts of this section is return to her roots. When she goes back to Maria and faces her father again, the drama reaches one of its most emotional moments. This is not just a simple reunion. It is a confrontation with years of silence, guilt, and regret. Comes back with humility, but also with wounds that have not fully healed. Her father, on the other hand, is no longer just the angry man who rejected her before. He is now a man carrying the heavy burden of what his anger has cost him. That scene works because both sides are wounded, feels guilty for the mistakes she made and for the distance that grew between her and her family. Her father feels guilty because his pride and anger pushed his daughter away when she needed love the most. This is what makes the story emotionally honest. It does not say that one person is completely right and the other is completely wrong. Instead, it shows how family pain is often created by many mistakes, many silences, and many words that were spoken too harshly. The father's apology is one of the most important emotional turns in the story. When he asks for forgiveness, it shows that even parents can realize their mistakes. In many traditional family dramas, parents are often shown as figures of authority who must always be obeyed, but gives us something more human. It shows a father who has authority, but also regret. He may have believed he was protecting the family's name, but later he understands that shame is not stronger than love. Forgiveness also matters. She does not erase the pain, but she chooses not to let bitterness control her forever. That is a very powerful message. Forgiveness in this story is not shown as something easy or instant. It is painful. It requires humility from both sides. It requires people to admit that they were wrong. And most importantly, it requires love to be stronger than pride. Rico's role in these episodes is also meaningful. He gives the story a softer emotional balance. Unlike the men who failed before, Rico shows patience. He does not force her to love him. He does not demand that she move on before she is ready. Instead, he offers support. He gives her space. He helps her when she needs help. That kind of love feels mature because it is not selfish. Rico represents the kind of person who understands that a wounded heart cannot be rushed, has already been through shame, abandonment, motherhood, and family rejection. For someone like her, love is no longer simple. She cannot just trust easily. She cannot just forget what happened. Rico seems to understand that, and that is why his presence gives the story hope. But even with Rico's support, still has one wound that remains open, her child. This is where the story becomes even more emotional. No matter how much she rebuilds her life, no matter how much she succeeds, and no matter how much support she receives, there is still something missing. A mother's heart cannot be complete when she does not know where her child is or whether that child is safe. The search for the child and the search connected to Brent gives these episodes a strong emotional drive. It turns the drama from a story of shame into a story of longing. Is no longer only trying to survive, she's trying to recover what was taken from her heart. This makes the middle to late part of more gripping because the audience is not only asking, will be forgiven, they are also asking, will she find her child? The drama also uses Brent's situation to create tension and mystery. People are searching, asking questions, and trying to understand where he is. This gives the story a feeling of urgency. It is not only emotional, it becomes active. Characters are moving, looking, hopping, and fearing the worst. That helps the story maintain attention across episodes 3 to 6. What makes this arc powerful is the way the story connects motherhood with identity. May have changed, matured, and even found people who care for her, but her identity as a mother remains central. The child is not treated like a small plot detail. The child represents past, her responsibility, her pain, and her hope for healing. The story also shows that success alone cannot heal every wound. There's a moment where is reminded that even if she has achieved something, even if she has gained stability, there is still an emptiness inside her. That is a very realistic message. Many people think that money, status, or a better life can erase pain, but reminds us that some wounds are emotional, not material. Some things can only be healed by truth, reconciliation, and love. Another strong theme in episodes 3 to 6 is the difference between real family and blood connection. Some characters are connected by blood but fail to protect each other. Others may not be connected by blood, but they show real care. This is one of the most meaningful layers of the drama. It asks an important question: what truly makes someone family? Is it blood? Is it duty? Is it forgiveness? Or is it the willingness to stand beside someone when life becomes difficult? The story suggests that real family is proven through action. A father becomes a true father not only by giving life, but by admitting his mistakes and welcoming his child back. A mother becomes a true mother not only by giving birth, but by never forgetting the child she lost. A partner becomes worthy of love not by making promises, but by showing patience and sacrifice. That is why Rico's patience contrasts strongly with the earlier failures in his life.
He does not try to erase her past, he respects it. He understands that loving also means accepting her pain. This gives the story emotional maturity. It does not romanticize love as a quick solution. Instead, it shows love as support, respect, and quiet consistency. The packing of episodes 3 to 6 also feels stronger because the conflict moves from external shame to internal healing. In the beginning, the biggest problem was what people would say. The gossip, the judgment, the rejection, all of that created pain. But in these later episodes, the deeper question becomes, can forgive herself? Can her father forgive himself? Can a broken family become whole again? Can a mother recover the child she's been longing for? This is where it becomes more than a drama about mistakes. It becomes a drama about restoration. It shows that life can break people, but it can also give them a chance to repair what was damaged. However, repair does not happen easily. It requires truth. It requires courage. It requires people to face the consequences of what they did. One of the most touching parts of the story is the father-daughter reconciliation. For many viewers, this kind of scene hits hard because it feels familiar. Many families carry old wounds. Some children leave home carrying resentment. Some parents grow old carrying regret. And sometimes, people only realize the value of family after years have already been lost. That is why the father's regret feels heavy. He cannot return to the past. He cannot undo the pain suffered. He cannot bring back the years when they were separated, but he can still ask for forgiveness. He can still open the door. He can still choose love before it is too late. That message is simple but very powerful. This journey also teaches an important lesson about resilience. She's not defined only by her mistake. She's not defined only by the judgment of others. She's not defined only by the man who abandoned her or the family that rejected her. She becomes stronger because she chooses to continue. She chooses to search. She chooses to forgive. And she chooses to face the truth instead of running away from it forever. From a storytelling point of view, episodes 3 to 6 are effective because they deepen the emotional stakes. The drama does not stay in one place. It moves from shame to survival, from survival to reconciliation, and from reconciliation to the search for what was lost. That progression gives the story a stronger emotional arc. The audience is encouraged to care not only about what happened to, but also about what will happen next. Will she find her child? Will she fully heal from the past? Will Rico become the person who stays beside her? Will her family finally become a place of safety instead of pain? These questions help carry the story forward. The moral lesson of this part is also clear. Life's trials can reveal the truth about people. Some people disappear when responsibility comes. Some people judge when compassion is needed. But others stay, help, forgive, and love quietly. Shows all of these kinds of people, and that is why the story feels close to real life. My overall review of T, episodes 3 to 6 is that this part of the story is emotionally stronger than the beginning because it moves beyond the original conflict and explores the long-term consequences of pain. It is no longer just about a young woman who made a mistake. It is about a daughter returning home, a father asking forgiveness, a mother searching for her child, and a woman learning that healing is possible even after years of suffering. The story works because it understands that forgiveness is not weakness. Forgiveness is courage. It also understands that motherhood is not only a role, but a deep emotional bond that time and distance cannot easily erase. And most importantly, it reminds viewers that every person faces trials, but not every trial is meant to destroy us. Some trials force us to grow. Some trials bring us back to the truth. And some trials lead us back to the people we thought we had lost forever. In the End is a heartfelt Ilocano drama about pain, family, responsibility, and second chances. Episodes 3 to 6 give the story its emotional turning point. They show that even after shame, separation, and regret, there can still be forgiveness. There can still be hope. And maybe with enough courage, there can still be a way home.